Bakunda gutekereza ngo Imana yaje mu mahitamo yabo ikababuza gukora ikintu, kandi yamaze kubikubwira ko kino ari cyiza iki ni kibi, nyuma y'uko nta kindi Imana yongera gukomeza birakureka. Uri mukuru, ufite ubwenge, kandi Imana yarabutanze buhagije kuri buri muntu wese. Hanyuma rero ikaduha umwanya wo guhitamo ibidukwiriye. Iyo tubikoze rero biba ari byiza, tutabikora tugahitamo ibindi, tugakora ibindi twahisemo. Rero turashima Imana ko yadukoresheje, ariko kandi natwe turayumvira kandi duhitamo neza, byose bigenda neza. Dukomeje kubashimira nanone abayobozi ba hano kutwakira kuva kuri uriya munsi kugeza none. Hariho umunsi wa nyuma hano, mwakunze ko tuguma kubana, mwagize neza, Imana ibahe umugisha, kuko twoza ntitubona umwanya kandi twaje. Ibyo nabyo bibaho, ariko rero mwarawushatse cyane ndetse mwifuje kenshi n'akarenza akangaka, ariko kubera ko hari n'abandi babyifuzaga, duhitamo kugabanya imyanya ku hantu henshi kugira ngo tugire umugisha wo kubana nabo. Niyo mpamvu kuva ku wa mbere tekereza ko rero umunsi wonyine naruhutse hano, ariko ku wa kabiri twari mu murimo imihango, ku wa gatatu twari Giturayi, ejo ku wa kane twari hano hirya, hano hafi aho ngaho, si kure cyane niho twari turi. None uyu munsi turi hano, dufite akanya gato ko kuruhuka. Ejo na nijoro turaba turi hepfo hariya, ngira ngo nijoro ryose. Jewe rero narayobwiye ubushize ko mu bintu by'Imana nta kibazo mfite. Iyo abantu bavuze ngo dukeshe turakesha, bavuga ngo dusenge buke tugasenga buke, bavuga ngo tubyine cyane tukabyina, bavuga ngo tubwirize tukabwiriza, bavuga ngo twigishe tukigisha, bitewe n'uko abantu babyumva. Ntabwo woza ari ibintu wowe wumva ngo bishire ku bantu bibatuwe, ahubwo wowe uzi ujana n'ibyo abantu bari aho ngaho n'ubukene bafite. Usibye ko abenshi batazi icyo babuze, ibyo bakeneye si ibyo bakenye, kubera ko n'abana batoya baza bakenera utuntu dutoya kandi hari byinshi bakenye. Umwana aza muri kirato ariko akagutuma imbombo kandi agenda iserera, ariko wowe mukuru ukamenya ngo akwiriye ikirato, reka aricyo muzanye, ndetse wowe ukizana akarira kubera ko hari n'ikindi we yagutumye utazanye, ariko wowe uzi ko icyo kintu aricyo akenye. Niyo mpamvu rero wenda abashumba bagerageza gukenera abashyitsi, inyigisho nyinshi n'ibindi byinshi, ni ukumenya ubukene buba buri mu bantu, nubwo ba nyirabwo batoba babuza, ariko abashumba bo baragaragaza kureba. Ibyo rero turashima Imana ko yabanye natwe kandi bana namwe. Turabashimira kandi ko mukomeje kutwitaho no kutwiyegereza. Turanabashimira kuducumbikira mu minsi yose. Umuryango wa Papa Jacques ntagize neza, twarabivuze, nta kindi twenda kurenza, niyo twobashekerera cyane mwuga umukongo nta kindi tworeza, uko mwakoze ariko mukwiriye gukora, ntimugapunguze cyangwa ngo muzogume mugire gutyo, nibyo bibakwiriye. Buriya ikintu gitangaje mu muntu wakoze ikintu atari akwiye gukora, ariko umuntu ukoze icyo yari akwiye gukora aba yakoze neza ibimukwiye. Umukristo rero kubikora ni byiza. Mufite ingororano ku Mana, kubera ko biranditse mu Baheburayo, cya gitabo twari ko twiga, haranditse ngo 13 ngo muze mucumbikira abashyitsi, habe ngo niyo mutabazi mu bacumbikira. Exception wenda y'abashyitsi bo mu mujyi urabanza ukareba umuntu ni umuntu umeze gute, ko ari ucumbikira akakwiba, akiba n'abana, akiba n'abantu n'ibintu byose. Ntabwo rero biba bisaba ko
ucumbikira umuntu ariko ufite n'ubwenge. Ntibivuga ngo ucumbikira abashitsi avegrema ko hano hanze haba hari ibintu bitandukanye, ariko icyo mwakoze turabibashimiye. Hanyuma rero uyu ni umunsi wa nyuma, abantu tutabanye ku cyumweru mu gitondo na nimugoroba twize ibintu byinshi kandi by'ingirakamaro, namwe turabiyegereje ngo tubane mu bya none, kuko ibyo ejo byo ntibyogaruka, ibyo ejo ntibiza bigaruka. Wa mugani w'Abaswahili ngo udahari igiti kiza kimugwaho, kiza kigwa kuri abo bana cyaguye. Nta kundi twobikora, ariko ntekereza ko ikoranabuhanga ryarabyoroheje, sinzi nabonye bafata, muzabikurikira, birahari kuri channel ya Agape. Okay, ngo naje nzabikurikira nigere muhira, mfite umwanya ntuje, noneho ntangire nicyare naje nige ibyo mwize, kuko sinabyumvishije, sinzi ibyo nigishije. Ntiwobimenya ketse nawe wicaye ukabyumva, kuko biba ari byinshi. Ariko Imana ishimwe ko yahaye abantu ubwenge, abantu bakazana ikoranabuhanga na ibi bintu byose, communication, technology, ibi bintu byose mu bintu byiza ku isi n'ikoranabuhanga. Nimba hari ikintu cyiza, ariko nyine abasukwa barabigwanya. Ibintu by'iterambere abantu benshi babona ko bishobora kubangamira umukristo, ariko nuko ntabwo baba bafite, ahubwo uzofasha umuntu kubukora neza, kubera ko hari ibigufasha kubukora. Niba twarabwirije muri Agape ariko bikaba biri kuri mutandao, ndatekereza ko muze kureba kuri iyo channel, nimumara murabona umubare w'abantu barimo babikurikira. Muzasanga mu kwezi kumwe nibura abantu 1000 babashije kumva izo nyigisho, kuruta uko twazibwiye bano bantu bakeya. None uko si byiza? Ni byiza cyane. Twebwe abavuga ko zaradufashije. Buri gitondo hari igihe nigora kagira message ntanze ku mbuga nk'icumi cyangwa 10 zirenga, kandi ku bukeya ziriho abantu wenda barenga 1000. Uwo ni umugisha ukomeye tubonye n'umunsi umwe, kuko sinobona umwanya wo kuzerera ku isi ngo nyihetse, kandi wenda kuyihetse, ariko uburyo tuzoyiheza ni ubwo ngubwo. Ibyo rero nabyo turabishima Imana. Hanyuma tubaye tubasezeye za avance tubwiye nk'abantu batazoga, tubaye tubwiye nk'abazogaruka, kuko twavuze ko igihe cyose tuzobona umwanya kubikenera aho dusanzwe tubikeneye, ariko igihe umwanya uzoboneka wo kuza tuzongera tugaruke. Mudutumyeho cyangwa mutadutumyeho, twebwe tubitekereje tuzobamenyesha. Tubonye ko umwanya wabonetse, ukigoye cyane ubu nyine kurusha ibindi ni umwanya. Icyoroshe gushaka ubu nyine ahubwo ni ifaranga, ariko umwanya niwo ugoye kuwushaka no kuwubona. Ngira ngo icyo cyamaze kumvikana. Hari uwo bakigaye undi muntu ngo undi wadusuye, ngo ndibagiye kwa banyoko wanyu na baso wanyu, ntabwo ibyo zarashize twarabiretse. Umuntu uzogaya agume azovunika wenyine, kuko uzugaya iyo hari ugaye umuntu atabizi ko wamugaye, ngira ngo niwe uzi ubwoba. Ibyo twabikuyemo nta bintu byo kugayana byarashize. Uzoza ubona umwanya azaza abikora, natawubona no bahurire kuri WhatsApp. Hari udafite bene nyina wabo bari kuri WhatsApp n'abishwa biwe, twese turi ku mbuga z'imiryango turamuganyirizaho no ubuzima bukomeze. Muri ku isi ihagaze niko yubatse, niko ikirangira. Nyuma rero icyo gihe tuzagaruka twongere tubane, kandi Imana izabidufashamo. Rero nari mvuze ngo tubaye tubasezeye bukeya, abazogaruka Imana ibamugisha. Yego, tugiye kuganira, dufite umwanya utari muto munini, ariko kandi dushake tuwuhine ntitubirangiza byose. Na Yesu ntiyabirangije, na Pawulo yakoze imyaka hafi 20 kandi akoresha imbaraga nyinshi, ariko nawe ntiyabirangije. Ibyo yasize abandi bakomerejeho, ibya Yesu utawenda kubirangiza, ariko twogenda dufataho dukeduke. Imana ibahe umugisha cyane abantu baje uyu munsi, abantu twabanye ejo hariya hepfo, twari ko twiga ijambo ryiza cyane ryo gukunda Imana. Twari ko twiga ijambo rivuga ngo
ukundisha Uwiteka Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose n'umubiri wose n'ibitekerezo, mbese n'imbaraga zose uzikundisha Imana. Hanyuma dusanga Imana izidupimiraho ikamenya ko tuyikunda. Twavuze ko icya mbere umuntu ukunda Imana yanga icyaha. Purisi wanga icyaha, purisi wegera Imana. Uko wigira kure y'icyaha niko urushaho kwegera Imana. Icya kabiri twavuze ko umuntu wanga ukunda Imana akunda gusenga. Ntabwo uwo muntu azarinda kwingingirwa gusenga, kubera ko umuntu asenga Imana atari uko afite ibibazo. Umuntu asenga Imana kubera ko Imana ari Data. Birakwiye ko tuyisenga, birakwiye ko tuyisenga ku mpamvu zo gushaka ubusabane bwacu nayo, kugira ngo tugumane nayo, tube hafi yayo, nayo ibe hafi. Iyo ni umuntu ukunda Imana akunda gusenga. Umuntu wese azabahatira gusenga ntakunda Imana. Icyo ni uko cyubatse. Nta muntu ukunda Imana wo kwinginga ngo nyabona muzoze dusenga azaza gusenga. Icya gatatu twavuze guterana. Umuntu ukunda Imana wese akunda amateraniro. Umuntu wese uzusiba nta mpamvu zikomeye zabaye. Ni urukundo rukakunda Imana bigatuma adakumbura amateraniro. Umuntu ukumbura amateraniro aba afite urukundo ku Mana, kuko kuza mu materaniro ni ituro rikomeye umuntu aba atanze, ni sacrifice ikomeye watanze kugira ngo uve iwawe usige bijya wari uri muze gutera. Uru ni urukundo ukunda Imana. Amen. Amen. Kera sadaka ya mbere waba wayitanze, haba hasigaye za kabiri z'ifaranga cyangwa za kangahe, ariko sadaka ya mbere waba wayitanze kuza guterana. Ikindi twavuze nuko umuntu ukunda Imana azayikorera. Nta muntu ukunda Imana ngo namara akunda ibintu bye cyane ngo azumvikane n'Imana. Umuntu ukunda Imana ni umuntu usangira nayo ibyiwe, akamenya ko ibyo atuze nawe ubwiwe ari bwose ari iby'Uwiteka, agakundisha Imana amahuzu yiwe, agakundisha Imana faranga ze, ifu yiwe igakunda Imana. Ucumba 50 kilo ifu ukayimara ukayihorereza, ugafatira iya kabiri iya gatatu n'iya kane utarayisangira n'abandi, uba wanga Imana. Kuko nta Mana uzokunda iba hirya y'aba bantu uzubona. Bano bantu mubana ni umwe Imana iba. Amen. Amen. Kindi umuntu ukunda Imana azagira amashimwe, ntaza yibagirwa ibyo Imana yamukoreye ngo abyirengagize. Uzugumana amashimwe. Imana yazikora akantu ukamushima cyane cyane. Ikimana yabwiye Abisiraheli mu gitabo cyo kuva gutegeka kwa kabiri igice cy'8:11 yababwira ngo nuko rero mwabwoko bwanjye mwe nimumara kugera mu gihugu mbahaye, ngo ndabizi ko muzashika mukarya mukanywa mugahaga, kazanyu zikororoka n'imikumbi yanyu. Ngo rero nuko ntimukibagirwe Uwiteka Imana yabakuye muri Egiputa ikabashisha mu butayu imyaka 40. Ibyo ngo yabikoreye kugira ngo igucishe bugufi. Yakunyujije mu butayu ngo bukomeye bugwenge na sikorupiyo n'inzoka z'ubusago ziryana. Ibyo ngo Imana yabikoreye kugira ngo igucishe bugufi, ngo nubwire igihe cyo guhaga ukadamarara ngo utazibagirwa. Umuntu ukunda Imana arayizirikana agashima ibyo Imana yakoze. Yego. Amen. Amen. Amakuru y'ejo ararangiye. Tuje ku ntambwe ya kabiri. Tuganira ibintu bisanzwe, tubone kwinjira mu ijambo ry'umunsi. Tugira inama zitandukanye, kuko mu ikanisa haba kubwiriza, kwigisha no guhugura cyangwa kwihanangiriza cyangwa sinzi ukundi twabyita, ariko ni bwuko guhugura, gutanga amabwiriza, gutanga umurongo ngenderwaho, gutanga inama. No mu nzandiko za Pawulo uzabona aho akora icyo bita exhortation. Hari aho asaba abantu gukora ikintu cyangwa abingingira gukora cyangwa abahatira gukora, bene uko kuntu ibyo byose agenda bigeraho. Hanyuma reka dutange izi nama nkeya tubone kwinjira mu ijambo ry'umunsi n'inama zisanzwe, kubera ko iyi si dutuyemo
izoshira. Muzika izotuma ishira nuko ifite igihe yatangiriye. Yego. Isi dutuyemo mu gice cya mbere cy'itangiriro umurongo wa mbere si yo si yari ihari. Isi iri ku murongo wa mbere si yo si yari ihari. Isi umurongo wa mbere uvuga gute? Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. We irarangiye. Umurongo wa kabiri ukavuga isi ya kabiri, umurongo wa gatatu ukavuga isi ya gatatu. Umurongo wa mbere uvuga isi nziza Imana yaremye, iyitakaho ibyiza byose, hanyuma iyiha Rusoferi umumarayika ukomeye ngo ayitegeke, ayigenzure, ategeke ibintu byose. Hanyuma Rusoferi ari we Satani arayiharibisha, aragwa. Umurongo wa kabiri rero, iyo si Imana irayanduza, yifunika, yitwikira amazi, ibaho itagira ishusho. So mu murongo wa kabiri haravuga ngo isi yariho ngo idafite ishusho, iyo ni isi ya kabiri. Informe vide neya. Hanyuma ku mirongo ikurikiyeho Imana itangira kurema, habaho icyo bita kereyaso. Ya yindi nziza yari yavuyeho, ijya y'amazi n'umwijima nayivuyeho, itangira kurema. Noneho twinjira muri iyi ngiyi turimo. Iyi ngiyi turimo rero uyu munsi niyo si yari kwiremwa muri icyo gice kuri uwo murongo wa gatatu, aho Imana ivuga ngo umucyo nubeho ukabaho. Amazi niyigireyo, akigirayo, hagasigaraho umuzi, igahita ubutaka, igahameza ibyatsi, igatera ibiti, igashyiramo inyamaswa, ibintu byose. Iyi si rero birakwiriye ko umuntu ayibaho ayizi. Ukabona gukenera iyindi si tuzojaga mu yindi ya kane. Kera ntizibaye zine, tuzoja mu yindi si. Iyo si tuzojamo niyo Pawulo avuga mu Bafilipi, akavuga ngo naho twebwe iwacu ni mu ijuru, aho dutegereje umukiza ko uzaza guhindura imibiri yo muri iyi si, akaduhindurira, akaduha indi yo muri iyo si, kuko iyindi yoba muri iriya si. Nta muntu n'umwe ushobora kujyana umubiri muri iyo si, kuko sisi y'abafite imibiri. Isi y'abafite imibiri ni iyi ngiyi monde sensible, iriya monde des, iriya si y'ibitagaragara. Iyo Pawulo yavuze mu gice c'11 cy'Abayiburayi, yaravuze ngo kwizera ariko kuza kutumenyesha ko ibigaragara byose byavuye mu bitagaragara, kandi ibyo bitagaragara nibyo by'ukuri kandi nibyo bikomeye, kuko nibyo byakomotsweho n'ibi bintu byose tubona. Ese ndabasize tugaruke. naringiye kure. Hanyuma rero iyi si nayo irasaba ko abantu bayibamo bayizi kandi bakayimenya muri domene zose. Babwira ubuhanga twagize bukomeye cyane. Cyenda avuga nk'umuntu wo mu Gahwera w'Imirindo, iwanyu simpazi. Nukumva isi muri sanse imwe. Niba umuntu akijijwe akaba agenda mu murongo umwe, umusitari umwe gusa, hano ntarebe hano, kuko inyigisho z'abazungu niko zari ziregeye abantu. Bagiye gufata amabwiriza mu Bubiligi kwa umwami wari uhari, ngira ngo ni Botu wari uhari cyaki, na ba Leopold bari bategetse za Kongo na za Rwanda na za Burundi. Si ba Leopold yego n'abandi batangaga amabwiriza ku bantu bazanye ubutumwa bwiza, bakabaha imirongo batagomba kurenga. Noneho bakabwira abantu, niba umuntu yemeye kuyoboka ibya Kristo ni ukuyoboka gusa. Tusubire kureba hano n'ahangaha, niba kubwira ifaranga aca, niba avuga ibi reka, ukamutumbira ahantu hamwe gusa. Hano hirya hariho ubuzima burebure kandi bwokugiraho ingaruka igihe cyose utobwitaho. Ese ko turumvikanye? Yego. Nicyo gihe abantu bamwe bahagaze batwika ifaranga, bazitwikiye iwanyu mu Gahwera. Ifaranga barazitwitse abantu. Kubera iki? Kubera nyine ko zitari zikeneye. Ngari muzitwike turebe kandi. Habe n'igiceri cya disi cyahari wa, nta muntu wotinyuka kubita hasi. Kandi gitakaye mu muhanda, imodoka zo kugogo hafi kugitoha. Kubera kumenya gihenze cyane, mu gihe abandi batwitse idolari zirenga 100, nta faranga y'inka yose
kongeza bakayatwara mba barayatekesheje ibishimbo cyangwa igisusa ariko byarabaye ntabwo ari imigani. Icyo gihe abandi nabo batwise diplome za diplome d'etat diplome iyo ndi mugahwera iwacu kubera iki kureba ibintu muri mu murongo umwe ntiwumve ibindi bintu biri hano kandi wiyumvise kuba muri ubwo buzima. Abo batwise ifaranga amakuru ni aya ngaya ntibarapfa baracyazikeneye n'uyu munsi ntibarapfa kuko ntigomba vuba bagomba gutegereza bakabona akamaro k'ifaranga bakabona kumva uburibwe bw'icyo ubu niho bahe bumva ko bibabaje cyane. Wenda watwitse diplome nawe ubu niho ahaye abyumva kubera ko nabo barahari nta muntu urapfa muri abo ngabo hapfuye abandi benshi ariko bo barahari bagomba gutegera akamaro k'icyo kintu birengagije kera noneho bagahunja ingaruka z'ibyo bintu kubera ko batabigishije akamaro k'ibyo bintu ngo babibemo bazi akamaro kabyo. Amen. Amena. Nyuma rero icyo narigiye kuvuga ni ikintu tuntu dukeya tugomba gutandukanya ikintu bita doctrine n'ikintu bita discipline. Kuko ndavuga ngo muri hano muri Agape doctrine ni iki? Doctrine ni ibyo twizeye, discipline ni amahame abantu bishiriraho bonyine mu ikanisa rya hano kuko abo murya hariya hirya bagira yabo, ariko ndababwira aho bipfira. Abantu benshi b'amatorero bigishijwe discipline zabo kurusha uko bigishwaga agakiza. Abantu ntibakomeza kubatekeramo agakiza, babatsindagiramo discipline y'ikanisa ryabo. Icyo gituma uzuganira n'umuntu w'iwacu akakubwira ngo twebwe ba mito twokora iki kintu, tavuga ngo twebwe abakristo kuko ntibamwigisha ubukristo, bamwigisha mito. Kuko yaba yarize ubukristo abakubwira ngo kanjewe narakijijwe sinokora iki, ariko azavuga ngo twebwe ba mitonde n'abandi benshi hari ngoga n'abandi bayibamo mu kigara, ariko nabo ntibokora icyo kintu barakigishijwe. Abantu tiberekwa Yesu Kristo, abantu babereka discipline. Noneho icyo kija mu bwenge, kija mu bwonko, kiba ububata bukomeye ku bantu. Ubukristo bugira agaciro gake, amadini agira agaciro kake. Ariko ndashima Imana ko bigenda bihinduka, kuko abo tutateranaga ubu turatera, siko bimeze. Nanone niyo batabikunda bizoshira, kuko bizamarwa n'iminsi uko ibihe bigenda bihibira. Icyo kivuyeho discipline ni ibyo, ni umwihariko wa buri kanisa rigira utari isangiye n'irindi. Mwebwe mushobora kuvuga ngo muntu muri iri kanisa ryacu tuzoza twitwara gutya, tuzoza dukora gutya, tuzoza twicara gutya, duhagarare gutya. Iyo niyo discipline. Icyo kintu rero kiba kiri common, kiba kihuriweho n'amakanisa yose ngo abigane, ngo ni mumara muza mutekereza ko ari mwe muza mukora ibintu byiza ngo abandi ibi byabo ni bibi, ngo ni ubundi guswana. Kuko abantu bose discipline yabo ni nziza kuri ba nyirayo. Turacyari kumwe? Yego. Ngira ngo mubishaho bitandukanye. Imyizerere niyo doctrine, discipline ni discipline abantu bishiriraho. Hanyuma imyizerere abantu bahurira ku myizerere ari benshi. Murabona Eglise Katolika y'i Roma hariho imyizerere imwe duhuriye kuko turi abakristo twese, ntawuhakana ko n'abagatolika atari abakristo, ariko hariho utuntu bacometsemo ari two Martin Luther yagaye, kandi sinaduke ni 95 ibyaha yagaye. Izo natwe twarabigaye bituma tutaguma gushikiyana nabo. Abandi ba Pentecote, aho Pentecote aba Pentecote bose twese turi babo, nubwo hari abapinga abandi, ariko izo nabyo ni iwacu honyine. Ariko abantu bose ni Pentecote. Hakaba abandi bantu batari Pentecote ariko b'abakristo, tuvuga nka za Anglikani, Methodiste, Eglise Presbyterienne, bari abantu basaba Pentecote. Ariko icyari cyarantangaje iwacu nuko Mitonde yageze ikorana na Kadezi, Sepezi igapinga Kadezi, kandi Sepezi na Kadezi nibo Pentecote bahuje
gahunda. Methodiste si Pentecote. Methodiste ni idini. Methodiste libre iva muri Anglikana yo mu Bwongereza. Kuko watangiye Methodiste w'Israel yari umwanglikana. Ntabwo Methodiste yayizaye ashaka gukora Methodiste. Yari umuvugabutumwa wa Anglikana ageze muri Amerika ahura n'abanyabwenge baravuga ngo bakore ibintu bifite umurongo mwiza. Ngo babikore baba babyita Methodiste. Yaniba Methodiste. Ivamo ini, ivamo libre, ivamo n'iyindi niyihirimba ngo ari reform. Nayo yabaye. Noneho rero kutamenya kw'abantu wagaze usanga sepe zikaja gusabana na Mitonde kandi Mitonde si Pentecote. Ariko Église des Assemblées de Dieu ariyo Kadezi yavuye Kinshasa yo yari yaraturutse mu Burengerazuba. Abazungu bazanye za sepake baturuka mu Burasirazuba bagabura amazone atatu agize Sud Kivu. Abasedo baje Mwenga bagira Sereza, abanorveje baja Ifizi bagira iyo bitaga Kadeza ya Kenya. Hanyuma bari bazanye sepake Remera abasedo nabo bafata zone y'Uvira. Amazone yaragabuye bakurikije minere nuko bigabura. Hanyuma abo rero bagiye hariye yaba basefeza ibayigira Sereza ibayigira Kadeza. Ariko bose iwabo bari bamwe. Uko niko kuri bose n'aba Pentecote kandi bo batavanguye. Hanyuma Kadeze Église des Assemblées de Dieu nayo iyituruka mu Burengerazuba ituruka za Kinshasa izamuka. Ngo bije guhura nyine no ruguru iwacu habasiriko. Bano bagashikiyana na Mitonde kandi Mitonde iyo yazanywe n'Abanyamerika nyuma birukanye bariya bari za Fizi. Mitonde nayo iraza Abanyamerika binjira bafata ibaraka bafata Fizi. Kuko guhera kubura kugeza kuri Kimbi ni Methodiste kuko hafashwe n'Abanyamerika. Abazungu bari baragabuye ibintu ku nyungu zabo, ariko kandi wari umugisha ko natwe ubutumwa bwiza butugera baze bagere ku nyungu zabo, ariko natwe okovu itugere. Ntabwo batugejejeho ubutumwa ariyo misiyo, ariko ahubwo nabwo bwaziyemo tugira ibahati. Tumva ko Imana dukunda abantu baje kwishakira intobo, ariko tugira umugisha. Abamisiyoneri nabo binjiramo kuko nibwo abamisiyoneri basakaye bakwiriye cyane mu isi muri za 18 na muri 48 nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Ibyo ndabitanguza. Icya gatatu kiremereye mu bintu ni umuco. Culture z'abantu bimeze gute? Umuco byinshi, ariko umuco ugizwe n'inkingi zitatu. Kingi ya mbere y'umuco n'ibyo abantu barya. Abantu barya ibyo kurya selo n'umuco wabo. Siko worya imbere fayidi woyiri wani weba woyiri nukubera ko kurya sibi nuko umuco wanyu ariko wubatse. Ariko se kubandi sinziza bizawa cyane. Yes. Umuco nari mvuze inkingi ya mbere umuco wubakiyeho n'ibyo abantu barya. Inkingi ya kabiri n'ibyo abantu bambara. Abantu bambara selo n'umuco culture yabo. Uko b'Amasayi bambara siko Bakongo mwambara. Ndavuga Bakongo kuko wenda ari bo benshi hano. Ubona umuco. Iyi nkingi ni imivugire y'abantu. Abantu bavuga selo n'umuco wabo. Abantu kandi bakora iby'ubugeni, kubaza, gucura, ku biriya byose byo bita art. Nabyo bikorwa hakurikijwe umuco w'abantu. Ubugeni, ubukorikori ni sinzi ikindi kinyamurenge sinzi terme ko kubaza. Abantu babaza ibijyanye n'umuco wabo, sibyo? Nubwo twe ntabyo twabazaga na bimwe. Ntabyo abagabo bazagira ngo zakomba nitwe twazibaje napfure. Sibyo se? Aha nyumurenge babaje ingongoro nyuma tibaga baje kuzigurira imashuba na he simwafure. Isekuru nibandi bagize bazafure. Ibishambagara ko ari mu mwari muzikorera atari ibyabo, ariko hari umunyamurenge wari uzi kubaza kuboha ibishambagara ntawe kugeza none ntawe uzi kukiboha kandi ari byo byabo.
ni ukuvuga ngo n'ibyo nabyo si ibyanyu, kuko iyo ibyanyu muba mwareze kubibona noneho mukabigira ibyanyu kubera ko ariyo iba ari umuco. Hanyuma icyo nshatse guhuza ni ibi bintu byose mvuze, disipurine irahinduka, umuco urahinduka, ikintu kidahinduka ni imyizerere. Naho ibi bindi byose birahinduka bitewe n'igihe, bikuriwe n'ikintu bita sisiteme. Abakecuru mwihangane n'abasaza turaza guhura mu ijambo, ariko ibi nabyo bikenewe n'aba ngaba nabo babisigara, kuko barabikeneye kurusha ibindi bintu byinshi, aho kugira ngo bazayoboke ibyo batumva, bazahure n'ibibagonga nabo bamere nk'abo ngabo ni ubuhanya bunini cyane. Ibyo bintu byose bikuriwe n'ikintu bita sisiteme. Sisiteme niyo izihindura ibintu, niyo igenga ibintu. Nta muntu n'umwe uza wigenga, ahubwo ibihe nicyo twe tuza twita ibihe, bakavuga ngo ibihe nibyo bigira imbaraga ku bantu. Umunyabwenge bita Ndahinda yavuze ku bihe, yaravuze ngo ibi bintu bihari biriho bizahunga ibizaza. Yemeye neza iyo igihe kije ikindi kiza kikibisa kibyokorana ari bibiri. Ese icyo kirumvikanye? Yego. Nta gihe kiza gikorana n'ikindi, kimwe kiza kiza ikindi kikigirayo. Iyo mode isohotse, ibyo twita mode twarabivuze n'iyi, iyo mode isohotse, iyo ihuza isohotse, iyindi iza yaminuka. Nta bantu baza baragana ngo yende ngo tuyireke yahuzu yabayeho, nta namizi ko yayindi iza yamayigira ikama yiruka kuwo kubaza aho wataye gukasa yanyu muheruka sinzi aho turangira. Aho umuntu yokoza gusa wayitaye gute? Ese yari icyaha gukasa ba none igihe cyarayijanye kwese wewe wayitaye ni system. Nicyo narishatse kuvuga ko uwo kubaza iri hehe ni context ya miliye, ahantu wari ugeze n'igihe wari ugeze muri byo byayijanye, hanyuma n'ibyo bigushize muri ibyo bindi nabyo urimo. Hari umwana nabajije ejo ambwira ko yari muri salo kubaza amasaha yamazemo, aravuga ngo minimum amasaha make yakoresheje bamusukana 3. Siko twavuganye ejo yicaye kugira ngo bamusuke, kandi yari afite umusatsi yari yajyanye wiwe yari asanzwe ndavuga wari mwinshi cyangwa mukeya, ariko byamufashe garama y'amasaha 3 kugira ngo ushongere mu wundi. Izo ni imbaraga za sisiteme siwe, kuko mbere yari afite uwo ngo kandi yari anyuzwe nawe. Ariko sisiteme rero iramutegeka gufata iyo garama akongeraho amafaranga. Si amasaha 3, ayo masaha 3 ni plus amafaranga. Tiyumva ko ari garama ni perutse kuja kwiyogoshesha ku Gisenyi mu gitondo ciyinga, kuko nayo naje bwije ndi biza cyane nabuze umwanya wo kwiyogoshesha imbaraga. Nza kwiyogoshesha ku Gisenyi mu gitondo sanga abogosha barushe ko barasinzira. Ndabaza se bimeze gute ko mufite stress cyane? Barambwira ngo kuwa gatandatu tuza dutangira gusuka no gusokoza abagore kuva ku mugoroba ugaca mu gitondo, uko abandi bose baruje baracika bahunze. Nitwe dusigaye natwe ko turogosha tubaye duhungiza. Barambwira ngo kuri iryo joro baza binjiza amafaranga atabaho. Mbava ku isomo ndeba uwo mwete noneho mukompara n'umwete uri bube mu kanya igihe cy'amateraniro. Ndeba ukuntu abantu basipendinga ukuntu abantu bashora uwo mwanya n'izo mbaraga, hanyuma barazishora gute mu wundi mwanya igihe cy'amateraniro. Sisiteme rero ni izihindura ibintu. Birakwiriye ko umenya kandi ukabyemera ko ibintu bihinduka. Habe n'umuco uzohinduka. Umuco Simoni usugenda uhinduka sero n'igihe bimwe bigasigara. Umuco wacu kera abantu biyogosheshaga isunzu, muzamu nyumva ngo gutega isunzu mubaza mubaza abantu basanze ntimukaza kwicara mutaganira n'abasanze mubaza ngo se bagaza biyogoshesha gute? Bagaza bakuru gustari hano kagera
abazungu baraza barabahenda murabireka abazungu ibo ndiko baje bafite amakwafa barayagumana mwebwe barabwira ngo mureke ibyanyu babigiraga ibyashitani sicyo gihe abantu bataye ingoro muzi urugoro ni ihembe ry'inzovu urugoro abagabo bose n'iwacu bambaraga urugoro rwaguraga k'ikimasa siko byari bimeze vanere iri hejuru abazungu barazibatse barazijana iwabo bagenda kuzikoresha iby'agaciro ingoro kuko n'abaje muzekaje bikarambira ngo umunsi umwe yemeje abantu 30 kuri Nyakirango mu kiraro ngo ikintu ca mbere bakoze bakuyemo ingoro ngo bakaza bafata amashenyi ngo bakashira ku masara bwaye ngo bazimenye ngo nico cyari cyaha icyo arambira babaye cyane ubushinga ni ikintu kibi cyane atese urugoro rwari ruhuriye n'agakiza urugoro umugabo w'abandi yiguriye ikimaza cyiwe hanyuma ihembe ry'inzovu ivoire nicyo kintu gihenze ku isi ariko barababwira ngo ibyaduka mu bujugunyi ingoro barazijugunya abandi bazugunya amasara barazitoye ngo ngwino urebe ntibazijaniye mu mubiri si amahembe y'inzovu yose azaje inzovu zose zo muri Kongo zose zifite amahembe azagenderiye mu mazuru wewe uza wica inzovu bakakurasa kuko wakoze icyaha gikomeye hanyuma amahembe yayo none muza gusanga hari aho yanditse ku musozi hari aho abazungu ntibayajandika izo zindambara ziri hariya hakurya ofete tugomba gusobanukirwa ibintu hari ibindi bintu bibiri bikomeye nibyo ciye akarongo tuje mwijana ari ikintu bita information narabivuze n'ingambisuye kuko ndabwira abantu bato muze mwinforma mumenye makuru cyane apana amakuru yo kuri WhatsApp amakuru yo kuri WhatsApp hari ibinyoma byinshi ariko umenya amateka histoire usoma ibintu by'abantu kurikira amaradiyo kurikira televiziyo hari ibintu uzakora hari ibiganiro bimwe bizigisha abantu ibintu by'ingenzi muze mumenya amakuru cyane mugira amakuru menshi ikintu cya mbere ni amakuru ni mwiconnect musabane n'abandi bantu bo ku isi amakuru y'isararangi tuje muri kanisa Bwana asifiwe amena muri muno abantu bari muno bazamura ibiganza haleluya amena no reka duhure n'abasaza n'abakecuru akabande twari twabasizemo kubera iki tuvuga bino bintu kanisa ni ukubera ko ariyo opportunity tuba tubonye ngo tubasangize byinshi tubatera amatsiko muje kubishaka mumenye byinshi turi mu isi ya research mukore research muje kuri abantu baje mu telefone bagakora ibintu by'ufayo mu matelefone ja kuri searching niba vuga ngo Maxwell yanditse igitabo ukirebe kirimo muno nta kintu na kimwe kitabamo cyo ku isi cyose keretse nyine abasaza bazitunze bo bazaka bakanda hahandi gusa ho guhamagara n'ahandi ho kwitaba no gukora audio akagira ngo telefone iri muno umuntu yobikamo 2018 Bibiliya urodinga mu mfite mu keye yagusakaza barizini ariko hano mfite Bibiliya kandi sinoja kuza hano ngo nikorere Bibiliya zose ziba mu wanje kuko sinozibasha ko ngira bijye bitabo binini apana tu ariko mu byose bikwiriwemo n'amakuru agakwirwamo n'inimero z'abantu zigakwirwamo mwinjire mu isi ya research mwiconnecte n'abandi bantu mushaka inshuti nyinshi ku isi mwihuze n'andi moko mwige kwemera imico y'abandi ko nayo ari myiza cyo kizabafasha timukaza mugubarara ku yanyu ngo mutekereze ko ariyo myiza kurusha iy'abandi iyanyu ni myiza cyane n'iy'abandi ni myiza cyane hanyuma rero muyimenyereze kubera ko ibintu birahinduka ubikunda utabikunda birahinduka ntibihinduka kubera ko wabihisemo birahinduka kubera ko bigomba guhinduka ese turi Nairobi cyangwa turi ninde muntu wakoze projet yo kuza Nairobi mu bantu bicaye hano nabo basa ariko bwiza kuturangira ngo tuzozi none twaje gute nibi sigaye namo murahisanze habanje abahungu bibirara tubwira bahati barazarukanye baducira inzira abandi natwe turakurikiye none twese twisanze hano muzi ko bigeze gutenga umuntu ubwiye Rwanda n'uwamuherekeje mu muhano umwe n'imihano imwe ndavuze kuja u Rwanda byigeze kubicyana muri 1994 mu kwezi kw'icumi z'abantu bateze
baramutenga ngo yaherekeje umuntu ubwiye jewe naraye mu Karumyo kwatungwa baranaba wase matano nje kumubaza yageza yerekwa yari umusaza wo mu itorero rya Sepak tuja kumubaza ngo isuku ko tugiye i Rwanda bimeze dukoze icyaha aratubwira ngo ntaje ahakoze gusa mugiye vuba inyuma ya hazo umuniginigi ntiyazosigara n'uwo kandi nyuma yacu haje ibihumbi twagiye umva mu kwezi kwa 19 kandi icyo gihe twahabuze mwagize hati tugahabuka mbere yanyu icyo gituma muri hano rero tuzagenda mu mama aramenye ko ino haba imyaka 30 irashize icyo 30 ruzwe duhabuze ariko kandi wari umugambi w'Imana na system ihinduka iyo nguma ku gipepe kageze ubunyi ejo bundi nabaje amakuru yawe ndavuga ngo Imana ishimwe ko ntari ku gipepe uwo nsubiza inka zose nari mfite akansubizayo akansubiza ubwenge nari no umagukya mbere ese ko muri icyo mvuze uwo nsubiza inka zose twari dufite za data hanyuma akansubiza na bwa bwenge yamara akansubiza iyo akampana amahoro n'umutekano sinokwemera namubwira ngo zijane zose usigira akantu s'ubwenge gusa kuko hari umugani w'Abanyarwanda uvuga ngo irobo murayumva yego inusu y'inusu nikoti no muri ko muza muyita ni muganda imbere noneho inusu y'inusu y'amahirwe ibo baravuze ngo iyo nusu y'inusu y'amahirwe mbwira tukiro cy'ubwenge ngo umuntu yomenya byinshi gwa kabirarana gusa ariko ngo wewe wagira amahirwe wotora ifaranga nyinshi no mu nzira kumara uwo munsi ntubura izo ni formule z'abantu hanyuma turitorero ry'i Nairobi mu mujyi wa Nairobi ejo bundi nabatekereje ndabona ko siko nimugenda mwese hanze ikarisa n'izosigara mu bandi ese muzo mwitegereza niba mwarabitekereje muri bo murakora iki ngo mubona bo mwisi kubera ko mwese mururiho hariho umwe babiri bangahe nzosanga baragiye nigaro kuko bagomba kugenda igihe cyabo cyarashize hanyuma naraye nibajije iri kanisa n'indi zosigara abantu bose bayibipanga kibazoriyobora ko baragenda kuko muri panga muri kwisumbukuza mufite umwanya reka mbabwire ikintu mwokora kandi kiroroshe cyane abadiyakoni bakora neza diyakoni bashaka ukuntu abenegihugu baza mu itorero abavuga butumwa bashora imbaraga mu kuzana ba nyir'igihugu protokolo ibishoremo imbaraga ibyo byose umurimo w'abapasitori ndashaka kumvisha mwebwe akazi kanyu uwo protokolo uhagaze uri hariya turuzi kumwicaje abantu nta munyagihugu boza ngo yinjire kubera ko bicaje ukurikije iby'iwanyu tubicaje uko bo ino bamenyereye kandi uri iwabo ewe ndi wanyu wishije wewe uzofata abantu basaza n'abakecuru barekere aba basaza ndababwira uko byubatse ko naje ndi kubikora iwacu kubera ko sinshaka gukora ikanisa cy'impunzi z'abanyamurenge imbaraga turakora ikanisa ry'abantu b'abakristo bamwe bazohava abandi bakarisigara muri kabaho kishi uzofata abasaza n'abakecuru bagenera intebe zabo ushaka uzandikeho amazi kuko bo ntibemera impinduka imyaka yabo yaratambutse ko ndi boko yadapta kuri system mwaba mfata intebe z'abakecuru bose n'iz'abasaza nishake muzishireho inimero bazigumeho ariko bacyubahiro uzufata cyubahiro uri munsi yicare hari yicarane uriya wicaye hari aze yicare hari muka Patrick azaza mwicaze na Patrick hari udaho ngo yicarane n'umugore we undi muzobikora amezi 3 n'undi muntu utaruha kuko muzakira abantu batarabo mu mucyo yanyu n'ubwoko bwayo nasanga gusa ko mwicaye azobona bisa neza n'iby'iwabo kuko bazabicyana icyakabiri muvuga ururimi rwabo niba ari igiswahili
muze muvuga igiswahili ahubwo musobanurira umunyamurenge cyangwa umunyarwanda cyangwa umurundi wananiwe kucumva, ariko mukoresha ururimi rwa bene igihugu ko hano si iwanyu. Kurumva protocol ako kazi ganaka kugira ngo uzosaba pastor uruhusa ko kwicaza, niba bakubwiye ngo unyicaze hari, niba bakubwiye ngo wicaze umugabo hano cyangwa hari, si wewe wabipanze. Izi ntebe si wewe wazipanze kuzimeze, umunsi wozerekeza hariya siho bokwerekera, ntiwumva ko bishoboye, ariko ugomba kubitekereza. Hari ibintu byinshi byendereza abantu, ugomba kubikora kugira ngo ubafashe nabo babyisangemo. Numara musanga igihe gitoya mwavanze, hanyuma nimuguruka agape ikomeze, izo ba agape ikomeye kurusha iyo mufite uyu munsi, sibyo? Si uyu ndugu arihe, aracari hari, ntagurutse impunzi y'abana aho none kuragira ngo yaragutse se abandi bamababa yacize bazoguruka ngo ngwino urebe ko barayakuye ko barakaza, ko barakaza ngo baguruke, bamwe bariya n'abandi barahunga. Ibyo bintu rwose biroroshe. Imana ibamugisha. Umuntu uzi gusoma nadufashe. Abakecuru ni muze gaduhure twese n'abasaza dusangira ijambo. Abaefeso, ijambo Efeso nabonye ari uzi usoma. Mwanya dusigaranye n'uwo nguwo urahagije tuganire kuri ayo makuru ari mu Efeso. Sintekereza ko ari mwe murusha cyane kurusha twebwe turi burare duhagaze mu gitaramo. Ngira ngo namwe mwo kwihangana aka kanya gato, muremeye kwihangana. Imana ibamugisha. Efeso igice cya 5 murongo mu wa 15-16. Abefeso ibice 5 murongo wa 15 haravuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Amen. Amen. Nuko ku murongo wa 14 yarageze kwa 14, ariko dusubire hano ku murongo wa 16, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Reka turebe biri ijambo ry'Imana yo uko ibivugaho. Yes, ukoreshe neza igihe ufite kubera iyi minsi ari mibi. Nicyo tugiye kuganira kandi gato. Iyi minsi ni mibi nitumara dusenga. Iminsi ni mibi. Pawulo yagiye muri Efeso inshuro 3. Ibindi bisigaye sekretari azobibigisha kapoma yarabigisha n'abandi. Pawulo muri Efeso igihe cya mbere amezi 3 yamazeyo, yari ko agenda abwiriza abantu gahoro gahoro, atahasakuza ngo avuge ngo haje umuvugabutumwa ukomeye, nta yari ihari ngo bamwafishe ngo yeme ngo haje umuvugabutumwa w'igitangaza. Yinjiye bucece muri Efeso, agenda yigisha umuntu buke asigaye hinduyemo abantu batari bake, asubirayo. Ubugenzi bwa kabiri agarutse amara amezi 9. Ayo mezi 9 icyo yakoze ni yagiye yinjira inzu n'umuryango, agenda ahindura abantu noneho ubwoko. Yari nimba abwirije umugabo agakizwa, agakora ibishoboka akamuhuza n'umugore we agakizwa, akabahuza n'abana babo, iyo nzu igafatwa akayirangiza akinjira mu ya kabiri. Amezi 9 arashira, inzu ku nzu. Kandi ahanganye n'ibintu bikomeye cyane by'ibigirwamana bari basenga. Harimo ikigirwamana kinini kiriya cya Artemis cyangwa Artemis, cyari gihambaye cyane. Akuramo ibigirwamana umujyi wose mu mezi 9 yari asa n'umaze kuwigarurira. Hanyuma agarutse ahamara imyaka 2. Muri iyo myaka 2 yakomeje kuvuga ubutumwa no kwigisha abavugabutumwa, ariyo guforma abamisiyoneri bagenda nabo babwiriza. Afungura ishuri arabigisha. Agiye kuva muri Efeso arasezera abakuru b'itorero mu gice cya 20. Arababwira ngo ndagiye Yerusalemu, ariko mu gihe gitoya kigiye kuza amasega ryanazinjira mu mukumbi awutatanye.
bakaza bambwira ngo ntibyoshoboka, bari mu gitaramo imireto bakaza bambwira ngo ntaho buca. Ubujutse buri muri Efeso harimo uwo muco iri ku rwego rwo hejuru. Pawulo ariko ngo abacumita ijisho akabona mu mezi 6 gusa abantu bazoba batangiye kubivamo kubera izindi nyigisho zizinjira zigacengera, kandi ngo zaje zikambakamba buhoro buhoro ntizigeze zisakuza, zamye ziza gusa zigacengera mu bantu gutya abantu baje kwitera hejuru. Efeso kandi yagize ikibazo gikomeye cyane, nicyo gituma Yohana azayandikira Yesaya umwana ayandika mu gice cya 2 kuri Patimo. Yohana ari kuri Patimo, nicyo torero yaherabwiye ngo wandikire Efeso ubabwire ngo mwakoze ibintu byose byiza, ariko mfite ikintu mbagaya ngo nuko mwaretse urukundo rwa mbere urukundo mwakundaga Imana kera mwararuretse. Uko niko byagenze kuri Efeso. Rero ntayandi makuru mvuga menshi ya Efeso ni muri Turuki. Ejo bundi habaye imitingi tumira, mwarabikurikiye cyane ku maradiyo no ku mateleviziyo. Hari ahantu habaye imitingi tubushize muri Efeso muri Turuki hafi y'inyanja bita Eje, ari irimo kariya karwa ka Patimo kari hafi cyane na Efeso. Bahagaze Efeso bakarangiza hafi kamwe batayeho bashizeho Yohana. Hanyuma rero Efeso ubunebwe burinjira, integeke zirinjira, ibibazo birinjira muri Efeso. Pawulo igihe gishize kirekire yarafunzwe, yaragiye amaze iminsi akomeza kumva inkuru za Efeso ziramubabaza, abandikira aya makuru muri iki gice cya 5. Ibya mbere n'ibya kabiri n'ibya gatatu simbivuze, ariko muri iki gice yabanje ku murongo wa 14 harimo kubabwira ngo nuko mube maso. Icyaka arababwira ngo ntimugende nk'abadafite ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Hanyuma aka karongo twasomye mucunguze uburyo umwete iminsi mu gice cya 6 yababwiye intambara zihari n'abo turwana ko atari abantu, ahubwo tuzo turwana n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru n'abatware n'abategeka isi y'umwijima. Izo nizo bita systeme zisi. Imyuka y'ahantu ho mu kirere ni aya mapepo tuzo twirwa dusengera tukayamurura, ariko abatware bategeka isi tibaza birwa muri aya masengesho muza musenga na 5, kuko yaba ari ibyo Kongo iba yarakize. Kuko Kongo kiriya kibazo ifite ni intambara ya systeme y'abatware bategeka isi. Bariya nibo baza bashiraho bagisegeye ntari babwiye ubushize abantu kibaza bumva bibiri. Abantu bazabama bagenda ngo karasengera ngo umuperezida ngo yatorwa yashizweho n'Imana. Isi y'umwijima igira ububasha bwo gushiraho abantu bagategeka ibihugu, kubera ko nibo bari kuri vola ya systeme. Nibo baza batuma umuhano umwe witwa buriya muhano ngo abantu buriya muhano ngo bateye gute. Ese ntimuza kuzivuga ko iwacu byabaga wese abantu bo muri uriya muhano ngo baza bamera ngo bateye gute, kuko hariho dayimoni kontrol uwo muhana izi ikoresha abantu ibintu bisa. Abantu b'umuhano umwe bakagira icyaha kimwe bahuriye, kandi ntibavukana, si bazara baho, si n'abanyirasenge. No kubera ko haba hariho system control uwo muhanda ikawukoresha icyo kintu, undi muhanda ikawukoresha kwabo ubundi kwabo. Iyo abantu baje gusenga rero muzamutangira guhangana n'utupepo tw'imihanda mukadusenyago mukava ku rugo rwego. Uzusanga abayumbe bitwa abayumbe bamwe batarakuze baracyahanganye n'amapepo yahagufi cyane, bazabagakira ko kuri base wabo na banyirako n'amapepo yo muri kati. Abandi bazabakuruka va ku rwego rw'ayo mapepo ukazuhanga n'amapepo y'ibihugu, wayava ugatangira kurwana n'amapepo y'amakonti. Ariko bitewe na level ugezeho y'imyumvire n'ibitekerezo n'imikorere, iyo ukora ibintu bito urwana n'amapepo mato niyo yandi bazabashambura. Amapepo yo ku rwego rw'ibihugu ni wowe shambura wayakura se ko batakwigiye ko cateye Kongo ibibazo taho kiri muri monde batogera aba babayumbe batoya abangaba abo kimararuga yoboye abana abayumbe b'umuhanda siko bitwa siko mwavuze ngo nabo yumbe bo bakarere point entre muhangana n'amapepo y'akarere ko ndi muhangana n'ay'ikindi gihugu mugarukira ku rwego rw'akarere mwirwa mubana n'amapepo y'uduhungu amapepo y'udukobwa mbese twana tw'amapepo twaha
kandi ugasanga abantu bahekeye muri ivyo bakagira ngo barabitoye ngo bafashe k'umurongo. Amapepo matoya cyane. Umunsi umwe narabisobanukiwe kubera ko nakoreraga ifiza ariko mvuye i Kigali, nza kumenya ko amapepo y'i Kigali n'ay'ifiza atazakominikana. Imyaka yose nakoreye ifiza imyaka 2, ntabwo nigeze ngira intambara hagati y'amapepo y'u Rwanda n'ay'ifiza. Sanga ababebe n'abanyarwanda nta communication bagirana. Noneho bukeye koreye muri Kongo muri Nord mva Goma Beni Bunia. Ngeze Bunia pura n'amapepo y'Igoma n'ay'Ibeni noneho n'ay'Bunia ibyihuje. Urubu ukuntu naratangaye. Bo bari bakorera mu kirere kimwe. Naragenda ryama ndazuka saa 10:30 gusenga. Shinga inkokora, nayo ifite agatabo gato ka Bibiliya ku mutwe w'uburiri. Ngo shinga inkokora mbona numva ngiye ko guhwekera ko guhondobera, sinzi ko muhaye mubibona ko biba bimeze. Ndetse narimbaye ja gufata agatabo kanje mu gato karatibuka kagwa hirya y'uburiri. Ngo kagwa hirya y'uburiri nja kugakurikiza ukuboko ngo kagarura. Uburiri buraka. Bwari ko bwihuta cyane, urabona moteri ihembe ry'akajugujugu bwari ko bwihuta cyane kuri ritmi busa n'ubucometse buhaye bwiruka cyane kuri vitesse iri hejuru. Noneho ndeka ivyo ndagarurira butoya itanda gito mfata hano mfata naha nduba rwana n'uburiri kugeza bukeye. Mari saha n'igice jewe n'uburiri gusa mpaye rwana nuko bukubita hasi ndamufashe kuko nari kurekura gato bukatura hasi. Iyo fenomene nubwo nayo bisidaswa ku nubwo sinzi ngo byomenya ari byomenya nyine ariko nasobanukiwe ikintu. Menya ko hari ikindi kirere nagezemo, menya ko hari urundi rwego ninjiye ugomba guhangana noneho n'abazimu bo ku rwego rwego. Hayo si amapepo bene ayo mura ariya ni ayandi umuntu azareba yicuye kama uyorose kuko ndiyonguza ibitotsi bene ayo ngayo. Duchunguze uburyo umwete iminsi n'ibihe. Bwana asifiwe. Amina. Ese narimba bwiye ibintu biteye ubwoba. Yes. No kugira ngo nawe nuhura nabyo uzomenye ko biba. Ariko uzohura nabyo wamaze kukuruta ari kuri ubwo kwego. Naho ngo uzozuhura nyine n'utwo twahana mu muhanda hano. Ariko uko wagenda winjira mu zindi ntambwe utangira guhangana n'ibindi bikomeye. Nicyo gituma Pawulo avuga ngo tube maso kandi ducunguze uburyo umwete. Iminsi ni mibi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kubera ko iminsi ari mibi rero mureke tube maso dusenge kandi tugire ubwenge. Mvityo Pawulo asabira Efeso mu gice cya 12 aravuga ngo Imana ibaha umwuka w'ubwenge, ibaha umwuka wo kumenya, ibaha umwuka wo guhishurirwa kugira ngo mubashe kumenya neza iby'Imana ishaka. Yego. Mureke dusabe Imana iduhe umwuka w'ubwenge. Imana izitanga umwuka w'ubwenge, igatanga umwuka wo kumenya, igatanga umwuka wo guhishurirwa. Tudafite uwo mwuka nta kintu twogera. Twohekera nyine muri ako kangirigiri kutubwana tw'amapepo. Sanga byadutwaye umwanya byadufasha iki? Umuntu yishyira amaterano akanga gufashwa akaza agakukubira ni karagwana nabo bana amapepo ye. Ari umunsi mwari mwabona ngera hano nganga kavuga ngo tubanze tugire tututumiye amapepo yo muri kati. Ni distraction gutumwanya. Hari ibikomeye imbere tugomba kureba. Hanyuma iby'agaciro gake tukabitesha agaciro. Ariko icyo gihe dufite umwuka w'ubwenge, umwuka wo gushurirwa, umwuka wo kumenya. Ibihe turimo ni bibi bene data. Mureke tube maso. Ibihe ntibyoroshe. Mu miryango birakomeye, muri sosiyete ntibitworoheye.
changamoto aha hanze birasaba kuba maso no gusenga. Ubuzima tubayemo ubu bwa buri munsi bw'ifu n'umutsima ntibworoshe. Sicyo bituma muri mukubona tuvugana n'abasaza n'abakecuru ntitwumvikane ku bintu. Hari mushiki wanje yigeze kumusanga i Kigali, asanga ducupije akana k'agakobwa ariko ari gako katarakurikirwa. Ngamara aravuga ngo ariko mwana we ngo wari utangiye kubyara abana beza ngo none urarese. Utwo dukobwa duto nyine banza ari twiza. Noneho kubera ko we umukecuru w'Inyabarimba naje cyugenda i Kigali kandi ntafu yanzaniye ndani bishimye. Kaza mfasha kwishura school fees amashuri y'Inyamirambo tazi uko bayishura. Iwe ay'Inyabarimba azishura ibigori imitambika yari ese mwe nawe ishuri ibigori si imita abangaba bigari abagawera si imitambika y'ibigori mwaza mushira kazayo na Ruranga hari imitambika y'ibigori. Ofete mutambika si n'igishamba garacuzu ni nusu hanyuma uwo muntu akakubwira ngo wewe warobize utwara 12 kandi yaragize agataha atagusigiye n'igiceri cy'atanu ahubwo yamara akakubwira ngo umugurire n'ihuzu ngo ugure ngo n'amasahani kawe waje kumurongoranya akaroha agatwara n'amakurutu ruguru gahakira inzira nziza itari y'indege bazatwara n'utukurutu. None ngo mare ndatekereza se uyu muntu atwara n'amakurutu none uko afite yega ibi ndarimo kumbwira arimo azi changamoto nini. Ubu nyine afite abana 5 biga, afite umuhungu uri muri kaminuza wa mbere, ubundi ari muri tronkome, ubwo ni mu wa 3, babiri bagiye mu wa mbere wa secondaire, undi agiye muri primaire. Uteranyije ayo mafaranga aciye inka nyinshi uwo kwamugurisha tukazimara, ariko Imana y'Isiraheli izi uko izibigenza. Twebwe bari muri ubwo buzima nitwe tuzi amakuru yabwo, hanyuma tukamenya uko tuza tuvugana n'Imana ngo ibidufashe. Ariko umuntu uri ruguru nta gitekerezo yo bitanga kubera ko ntibimureba ntanabyumva. Aza kubwira amajana 12 ngo kandi ngo bose bamye bibi. Ndumubaza amafaranga yageza yishu. Wamara ndumubaza amahuzo yageza baguri. N'ibirato bari bagira ibirato bingana. Wewe wize ufite ibirato bingana. Kwanza yatagiye ari seri. None ubu ko murumva ukuntu hano hanze ibintu bihinduka. Tugomba kuba maso. Yego. Tugasaba Imana ikaduha umwuka w'ubwenge, ikaduha umwuka wo kumenya, ikaduha umwuka wo guhishurira. Tugahangana n'ibihe bibi tugeze ko turi mu bihe bitoroshe. Ubu nyine bo kubwira ngo wishishura ibintu byose ariko uje hanze ukemera ko niko bimeze, si wewe ni condition, niko byubatse, niko isi imeze, uri wo burije. Ariko mwivovota ngo iriya nzira y'uko atiriza ngo yabonye kugira ibibazo si mwebwe mwemu ahubwo abantu baragiye bavuga ko 16 mwacamudace hariye gusa abantu bahura ibinyobaki. Iminsi ni mibi, umuntu ari mukura umwanya wo kwita ku mwana we, umuntu akabura umwanya wo gufata urukundo ngo agwereke umwana we cyangwa umubyeyi kubera ibihe turimo. Ukaza Nairobi ukabura umwanya wo gusura mwene nyoko kubera ko ntibikunda. Iminsi ni mibi. Twinginga Imana muri iki gihe tugezemo iduhe ubwenge, iduhe kumenya, iduhe guhishurirwa, tuze dushakisha tumenye icyo Imana yashaka kutwigisha. Niba uri hano Nairobi waje hano mu bigi, hari abantu bazova Nairobi ntacu bahakubi no hanze ntacu bazagera kubera tiyasabye Imana ngo nigishe ibintu, tanasabye Imana ngo Mana iyo ngiye uzankoresha ibintu. Nugushika gusaka amatibuka muri kampani agapagasa agaruhagawe abantu bari muri stress bagapfa, kandi warega icyo yakoze n'icyo yageze uko akimwe. Ariko bazogenda hanze bafite umwuka w'Imana bazakora ibikomeye, abandi nabo bazibagira. Habe n'abanyina ntibazosaba kubaho no ku matelefone, ntabwo muzi batazabavuga, ntibazabahamagara kandi ntibazabita kandi ntibapfuye bara.
ni akakubwira ngo ari busy, akagusubiza hashize umwaka, waramuhamagaye kuri mowe akagusubiza ku yindi mowe. Bantu b'Imana iminsi iri, iyo tuhe tujiriya ni heza, ariko kandi ni hano mugomba gusenga amasengesho y'ihamba yo kuzabatungiriya hino. Usenga amasengesho wa mugabo, usengera uwo mugore cyane, tukanga nubwo mwabanye mugahwera azokwihakana izuba rihe ryakagutya ufite abantu 8 mwabyara, kubera ko iminsi ari mibi. Aho umugabo ari mu gusohoka mu nzu yihi w'abana 8 barindwi akabata akagenda, atari umusizi, atakintu cyaba, kandi ko baragwa ku musozi ibibazo. Ariko umuntu uzoba warasenze afite ihamba y'amasengesho, niri yazokomera n'urugo rwe ruzagira amahoro. Yego. Dusengera imiryango yacu. Abagore gusanzwe ababo ngo tugere akaragushorera iri yazokubwira amakuru, azokuziza ibyose. Dokuvuga ngo wowe nimba mama wawe baramuhaje uzobyishura hariya hirya, uzoza kubwira ko nabaso bagaza bahaza abo bakecu. Iyo makuru ari umuntu uzopfa kugenda ataraseze jamene ntango bujana, uzagenda atasengeye abantu iriya ntibizoba. Niba hari ikintu kigoye hanze ya n'uburezi bw'abana, ayo makuru mwese nimuyafite, ari udafite y'abavandimwe, nimureke dusenge tukiriha, tube imbere y'Imana tukiriha. Hano bakaba bavuga ngo turare dusenga, ngo twirirwe dusenga, ngo twikingirane ngo dusenge, hari uzosubira ubibone he? Uzokura amateraniro kwa mushize ariko nganira namwishwa wanje uri muri Denmark, arambira ngo kubona amateraniro ngo birahenze bitangaje. Yego tubwira harimo umuntu wacu witwa Murengera, yari gusohoka cyane Murenge, icyo baramubona yabusohoka y'Uburundi, mama shahuwe imisitari yaraba mu gitaramo gusa, ngo ashikiriya asanga ikanisa rimwegereye, taza yumva ururimi baza bavuga, ngo aje gusenga umunsi wa kabiri batanga ikonji y'amezi 6. Ababwira abakristo ngo muzogaruke hano hashize ngo bari barahebura crazy guys. Mama shahuwe muhungu wo mu kambi zimuyinga gusa bagaza barara bagira ngo yazosubira ataramere, batanga ikonji ngo ategereze iki ikonji zorangira. To yecu ukonje cyose kigende, nimba kizova ku cyenda kizogeze mu kwakane ngo bari mu kanisa ngo ryari mu kwakane ngo abona bari ikoze bati konje yarashize. Ejo bundi yaratubwiye ubwo aherutse iwacu ngo baramwaje gusa kuzobirira imisi yose n'iki cyane. Hatiyere kandi gakarabazwa n'umuyobozi w'ikanisa nkuko uzamwishyira iminsi yose ngo byagenze gute, ndatizagira ngo nabitunganye, ushobora kuba ufite ikibazo. Uzawinjira buri munsi, wowe uzabamwishyira akazi buri nta kibazo ufite, udatoye n'ukunda amateraniro yawe. Nari nzi ufite ikibazo gikomeye kuko nta muntu wakwinjira iminsi yose, kubera ko binjiye n'ingase boza binjira kuri iyo n'igihe batatanze ikomeje. None ko turakenyera ngo twirukanke, ni muhoje muhoje, ariko basha banabwira abantu basubire, nimubona mudasengeye hano papa ndabaraye ntabwo bizaborohera. Nimureke twegere Imana tukiri hano, dusenge tukiri hano, twinginge Imana tukiri hano, tuyihendahendera imiryango tukiri hano, dusengera abana bacu tukiri hano. Ntabwo uzabasengera bageziriya no kubasengesha bazokubwira ngo uratubangamiye, bahamagare polisi itware. Ko ndi ubwira abana ngo dusenge batabishaka hariya rero umwana azarama, kandi nimero za polisi gasinyishyira ingazi 3 gusa ni polisi kamishika ngo na za kamera zireshaho byagenze gutemuze. Abana bakavuga ngo dati ngo yatubangamiye, ni mugara tubira ngo dusenge, bakaba gutambikana akubwira ngo ibintu ni bibiri, tukure hano tukujani yatwambika kagu tuzosura kugaruka ukagwa kukavye kwagira hati bakakurekera tibosubira kurici wazasubira kuvuga ukune no kuzawinginga ukababwira ngo nimba byo kunda mureke dusenge, bemera mugasenga abantu, genda uje gusenga mu cyumba cyawe bakakubwira ati twebwe turi hano muri salo dusakuriza.
ukamubwira ukikingira nawe ugira ngo n'uwawe abana bawe. Aya mategeko dufite adufashije n'uyu muco kurera abana bandi uko dushaka, ariko byose tuzobikurwaho n'iki? Na sisiteme. Utarasenze bizaba bikomeye. Iminsi ni mibi. Mwageza mupfa kuvuga ngo iminsi ni mibi, turi mirimba. Nta minsi mibi y'imirimba yari iminsi mibi ngo dunia yaoka moto ngo shughuli za waweze mirimba shughuli za zia. Umuntu ukaravuga yejeje ibigori yicaye ku gatorero, aza yicara ku gatorero bukira bugaca ngo shughuli za ari shughuli za zia. Azongera Nairobi arebe shughuli. Ariko izo ndirimbo bari nivyo turi mirimba tukiramba. Shughuli za ugeze zizari ziri he? Shughuli bari ko bahanura ibintu bizotuba. Mwaguke dusenge. Reka dusenge, twisengere, dusengere imiryango yacu, dusengere abagore bacu, dusengere abana bacu. Kuko igihe cy'amatandukano ko kirafana. Ariko Imana nitugirira ubuntu, nitugirira neza, tuzogumana n'imiryango yacu, tugumane n'abagore bacu, dusengere hamwe, tubane, dufatikanye n'abana bacu, tubacutse, tubakuze, tubageze hariya. Ariko niba utaragize akiba y'amasengesho, uzajana abana wicuze ko wabajyanye, uzajana umugore cyangwa umugabo wicuze ko wamujanye. Abagore sibo kabyari n'abagabo no hariya hirya ni muri uko nyine hameze. Ariko nukubera iki? Nuko iminsi ari mibi. Abantu bageze aho umwana arira nyina tiyo. Uri muguhamagara umuntu akakwihorera, yewe tutari ngohereza ifaranga akakwihorera. Uzigira ngo n'ikindi naho afite ibibazo birenze ibyo uhaye uvuga ni bitoya. None uhamagara umuntu utari mu bana be, subusizi nta kibazo na kimwe afite. Umugabo w'umupasitori umuntu yambwiye baturanye muri Amerika. Umugabo wavuye ruguru, apana abahungu b'inepfu. Umugabo mukuru wavuye iriya ruguru ari umugabo mukuru kandi umupasitori mwiza cyane. Arambwira ati twari dufite umupasitori mwiza ariko ejo bundi baramwirukanye. Umugore yaramwirukanye ariko n'ubu aracyari umupasitori, dutegereje kureba uko bizagenda. Azaza kwinjira avuye muri campus ati ari hano hirya y'ino nzu yanjye. Umugabo mukuru ni kaba basaza. Hapana batwebwe abangaba. Twebwe no kukwambiriza saa 7 z'ijoro wende. Kazuke dushaka bene wanyu wagiye kwagwe dusembera. Yemwe musenge. Ndabaza basengera abandi babasengere cyane. Naba basaza naba bakecuru. No mutangire kudusengera ukundi ndabana kujya mwageza mudusengera. Kuko uko mwageza mudusengera sibyo bibazo bihari. Mwige gusenga ni masengesho yikubye gatatu. Niba wageze usengera abana kabiri ubasengere gatanu. Kubera ko ibihe barimo birenze uko kumva nuko wotekera. Uzubona abantu bahangayikishijwe n'utuntu duto. Zano mvana abantu bahe babwiriza n'abantu bahe bigisha hano kuri podium. Ugasanga abantu baheze mu tuntu duto, abasore bambaye udupataro tugize, abakobwa bafite imisatsi igize gutya n'abagore. Yaba mwari muzi ibibazo dufite, ibyo ntawo ubona bito, ntawo bibonera n'umwana. Kuko kubona uwo mwanya ni uko utabutekereza ibindi bitwugarije n'ibitugoye. Ugasanga waheze ku tuntu ngo tw'udutambara n'utundi. Nibyo bibazo dufite. Muzi bitwugarije. Noneho icyakora wabuze icyakora azaguma kureba ibintu byinshi. Umuntu uri bize muzamubona ko azahura n'umuntu mu muhanda ntamubona. None wowe uzuguma kureba ibintu byoroheje, warebye ibikomeye n'ibitugoye. Nuja gusenga kubera ko wari bituntu tutuzosengera ibintu bito. Ariko ureba ibinini nawe uzosengera ibintu binini. Dufite ibintu bitwugarije titworohewe. Iminsi ni mibi. Iminsi ni mibi, dusenge torero ry'Imana. Umenye ko iminsi ari mibi. Bantu bo muri Agape nicyo dusezeranyeho uyu mugoroba. Mwebwe tutazosubira kubona ni mujani hambaye amasengesho. Mwebwe nzosanga mwarafashe za rutema ikirere murarengukiriye baza biti gota amasimbi. Niko bavuga mu Kinyarwanda. Iri ni Burayi. Jani hambaye amasengesho. Bari mu kuvuga ngo muze gusenga na gatanu. Ngo nabo barakabije. Uzogeraho bakabije. Ugize umugisha baracasenga na gatanu. Ugize umugisha baracasenga niyinga. Ntimuri mu gusenga kabiri niyinga. Ukagira umugisha wo kubona abantu basenga kabiri ku munsi. Ukagira umugisha ukabona abantu bagitaramira Imana. Ubamara bakakwinginga. Uri mukwa mugendo wawe useta ibirenge n'ubunebwe bwuzo. Urahingutse se. Siko ndatonganya.
urebe buriya mugore utarikorega ishambagara kuva ndarikorera ni kurutse ujyamana none azananirwa kuza mu materaniro buriya gawiri uwo mugabo rero ko yagaze aje gutera navuye mu mibisi mu bwararura yikorega ishambagara yakinyagira ngo yashika akaja kuruza akavoma akagaruka agashiraho amazi y'imboga akaziteka yamara kuzishiraho ikazi kabazininikiye akamayunyuguza akamisha akagaruka agasanga imboga zirahiye akazikuraho yamara kuzikuraho akamayarika agacumba mwarimu akama kubita ingoma na gatatu yamara akamazu utwana tumwe kera twasezereye akama batura tubiri kamashoga kamwe agaheka kandi agakurura kandi no mu rubu ngashika kamasasa agakubo bene hano mu nguni yashika kamaryamisha utwana tubiri agaheka kandi afata ipendo akamavuga ngo Bwana ni ngoze ni malize mwendo sana none wewe n'inzara ntiziri mu gukora mu masahani ngo wabuze umwanya wo gutera urimo kwamugira gutya gusa uwaragororotse niki cyabaye mukunda amateraniro mufite umwanya wo gutera mufite ukazi hari imvune ufite hari amabavu ufite n'indi ufite imyaka abandi bataramye bigoye bahe bacana inani tuwe dukomeza imitiritiri na za nyarumbe ko na zaki tuwe dufuretsa mu ruhunga tanitara n'ibitoro byacu ariko twamara tukarama Imana kandi tukayihimbaza bamwe bavuye mu kabiri banyagirwa abandi biriwe mu mirima duhingutsa abantu bavuye mu bishanga abandi bavuye mu biti ariko mwahura gutyo umunsi wa gatatu mugatarama mugasenga Imana ya masengesho niyo tugejeje ndabarahiye aka gatege dufite na amasengesho twasengeye mu Rwanda go mugahwera n'ubwo mugashasha twinjira mu Rwanda tutabuze tutaburaye tayitaje na rimwe twari dufite uretse gusabana n'Imana hari amayitaje yarahawe hari amakara yageze ashira hari gaze yari yabangura ashira ariko uje gusenga umuntu ufite nk'icumi zivyaye inyana wamara ukaja kubwira Imana gusa ngo tugume dukundane tusabane igitara cyuzuye ibigori ikindi cyuzuye ibirayi imyumbati mene kiriye fo ku musozi yabuze gisaru hiriye fo mu bwarara maringo hayaturika n'imyumbati ariko homara ukarara mu mahorokero ukarara mu kime uhaye ushaka ubwiza bw'Imana uhaye winginga Imana ngo isubire guhizindi imbaraga nizo dufite uyu munsi nimba tuyatubwiriza hano none ntabwo ari ubumenyi bwaha mu muhanga ni amasengesho twasenze duhaye dushaka Imana nta kintu twabuze ariko bari kukubwira ngo uzi imbere y'Imana nta kibazo ufite umeze neza umugabo yagiye iyo ngiyo niba ari ushago niba ari hehe nawe ukananirwa kuza wikurura n'utwana ngo tuza uzi udukurura twose udushira ufite kwanza tunga abandi bari bafite 15 noneho dutatu urimo kwavuga ngo ibintu ngo abana buzuye inzu ariko abantu baratangaje cyane bibi abana buzuye abana batatu bo kuzura inzu mureke twinginge Imana dufashe muri iyi minsi mibi Imana izoyitwambutse tuzorohe tuje mu ijuru tutanduye tutandavuye yego titugira uko ibihe bigise ariko cyane musengera imiryango dusengera imiryango yacu usengera umuryango wawe wisengera usubire ubwira Imana ngo izokugirire neza igirire neza urugo rwawe iriya tuhe tuje imbere niyo tutova muri iki gihugu nacyo kiragenda gihinduka ibintu uko biraba bikurusha uko byari bimeze mu myaka yashize ko Nairobi isuku yari imeze isuku yari ihenze isuku byari bimeze Mana nyiri ibihe